Hi, welcome back to TMSP Vlogs. In video na to biyawon nini kalansin pag revolution ang malupa mag-like iban mag-subscribe pa channel ni tupunin niyo na ipanin bell button yan supaya ko ma-notify bang on video bago sin TMSP Vlogs. So without further ado, let's go. Animal farm. Aw nang buksoy sin pagkawasa ha hambok kaw man pagnganan Animal Farm. In writer niya hi George Orwell. Matawd kaginis sa tuwalom sin kaw man Animal Farm ni. Awn kambing, kura, itik, iban baboy. Hapanagnaan awn hambok baboy maas in ngan niya hi major pagkasya malaas na iban malaman na in baran niya iban maray na siya mawafat. Kaya tawag niya in katan halawm sin kauman Animal Farm yaon punta yaon nakatan na punin madya na imalup kan major baboy maas atin niya in panawag tawag hi major baboy maas ha mahadya na sin Animal Farm nagpahati sin aon hambok amanat hiwin niya ha anak apo pagkasya maray na mawafat. In amanat niya magrevolution supaya way na manusya makapagparinta kanila halawm sin Animal Farm way na manusya makapanggupang kanila iban makapamisuko kanila sakali doon mayan nag-ison aun dua baboy mandangan kiarihilan kawasa nagpajato sin pagrevolution niya to hi Napoleon kay Snowball pero untay Snowball na in nag-uhan sin pagrevolution niya to. Nagtaayon katanin madya sin Animal Farm di mo ihamano siya amon tagdapo sin kauman niyaon jari pagka naroy nila na in maano siya nagjajaga sin Animal Farm amon kauman nila nagtaayon na katanin sa tuwa sin hinang halawm kauman nila nagpaintol magtano maghinang bay daginis katan piag taayonan piag sama-samahan supaya makakaon iban makahampit katanin mahadya na atawara at sin hasil sin inang piag taayonan nila katan halawm sin kauman nila yaon lukay sin lukay aun nasara biyantang halawm sin kauman nila biya na sin sara 4 legs good 2 legs bad hati niya inupat siki labi marayaw raing hawa 2 siki pero tadi na sila mabaya pamarintahan sin manusya naroy nila ito sa kaliyawin hi Snowball timagha kaya akawan kawasa hati niya naawin pagsagga nila kay Napoleon naroy siya raing ha Animal Farm in simubli nagkawasa hi Napoleon doon man kan Napoleon in kawasa sin pamarinta matawd na sara piag langgal hi Napoleon atawa piag sulang niya biya na sin sara kaya pagjanjian nila no animal share sleep in a bed sartain pagtutukan ni Napoleon na taas da sin bed atawa katil iban sin sara no animal share drink alcohol sarta iban da pag inumhi Napoleon beer atawa alak matawd sara piag janjian sin Animal Farm siulang hi Napoleon matawd na in nagpakabisto iban nagpakakita kan Napoleon simulang sin sara nila sarta hi Napoleon maingat magpaligot sin pagpolitik niya katan sin mga pangagad nagtataat kanya piag tipo niya ra dia kan boxer habok siya kura malaggo makusog matibot iban makusugin pagtaat niya na kura niya biya kan Napoleon sarta nagpatod da sila hi Napoleon harap pa pagsusumbayan atin niya piaglawan da sila hi Napoleon jari in pagkawasa Animal Farm timutog kan Napoleon nagbihato yung Napoleon supaya siya di kaakawan kawasa way makasubli kanya jari muna in pamintangan doon ha suy-suy ni bang kita mawaya magpajato sin uno-uno pakaradyaan atawa movement alawm sin pula ya na sin mga pag-independence atawa pagpupo sin panara bukon adil iban kazaliman sin pamarinta supaya kita makadaham buok taumaas atawa nakura way rasa niya bang kita magta at pambuk na kura salta subay taray sa paglilingon iwan pagtumtumon sinin hambuk na kura bukon yan di lumanggal sara atawa mabuntol na sadya siya sa panjang masa subay rasab kita magsadya bilang hangkataayunan subay mura isab lilingon in pakaradyaan niya ada kalaway na nag-amu iwan sin pakaradyaan niyo ha kaawal ni karwa niya aw ng buok karakter ha soy-soy ni hambuk kambing mundan ingan niya memorial ini mengat magbasa jari in katan sin sara kaya hatian niya pero unta halulak kalin hi memorial ini in kaya sala kanya minsan niya kaya hatian way siya nagpahati
Minsanin mga sara pag janjian kakatas-katasan katan pag pindahan na haway pang hatisin raya. Minsan nababasaway ra siya nagbayta iban nagpahati hamadya na atawa ha rayat. Parahal nabas sa iban kaya paman niya ito. Atin niya minsan nagtipo na wayra panghatisin kamatawran sabab di mag-sound atawa di magkaywain halulakkal di magparuli way timaayon sin pagkaradyaan mo po sin bukon marayaw atawa langgal sara. Aw nang book code ha alom sin soy animal farm ni all animals are equal but some animals are more equal than others. Atin niya awn duwa tumpukan in level sin kawi. Awn sibo sin kawi mo damikyan in kawi niya awn desab sibo. Pero unta in kapoy ini aun ha level kataasan iban aun ha level kababaan di magsibo in level sin kita niyo. Tinya in siya takakawasa ini kaway roon asal di magsibo. Magsukula pagkita sin video ay man kamo malupa mag-subscribe. Stay safe. Magsukol. Assalamualaikum.